A mislim, Catherine je ovisna o dravi. A sad, jesmo li svi? Pozdrav, ja sam Martina i živim u Kopenhagenu. Ja sam Anastazija, živim u Parizu. Živimo u dva različita grada, ali imamo slične živote donekle i imamo slične interese. Pa tako jedan od tih interesa su i knjige, jel? Tako je, tako je. Volimo dobru hranu, volimo i čuvamo svoju dicu. I radimo u IT-u, ali osim toga volimo i knjige i dosta smo kreativne kao osobe, tako da mislim da je ovo jedna dobra zabava za nas, a nadamo se i za ostale. Prošli put kad smo se čuli, si mi rekla da ste trebali otići na krafne, ali me to iznenadilo jer znam da je Kopenhagen poznat po onim danskim rolicama. Kakve su bile krafne? Znači, Pomate. nije, ovdje ti je skroz nešto drugo. Nisu ti to obične krafne, nego ti je više kao mini cake. To su kao neke predkorizmene koje su povijesno izgledale kao naše krafne, gori samo malo polivene čokoladom i punjene su marcipanom. I koje se i dan danas prodaju, zovu se Gamle Days Fastelavnsbolle, što bi u nas značilo kao krafne starih dana od prije. Jel? Međutim, ovo su ti neke onako cool krafne, kao mini cakes, i to je fusion danske i japanske pekare. I super je zanimljiv koncept. Mislim, jedna ta krafna je 10 eura, pa sad ti vidi. Ćeš i ideš krafne. Pa ima kod Super. tebe, ideš i ti na kakvu vruću čokoladu, vidjela sam neki dan da si bila. Da, bila sam na vrućoj čokoladi. To ti je meni, dođem u kafić i sada hoću li naručiti kavu, bit ću kao ozbiljna odrasla osoba. Ili čaj. Ili znaš šta, kao treba mi jedna čokolada topla da se osjetim da neko brine o meni. Pa joj, pa imaš trojicu kući, pa sigurno se sva trojica brinu o tebi. Da, mi niko ne radi tu čokoladu, ko u kafiću. Sad da krenemo malo na ozbiljnu stranu. Obrađivat ćemo jednu knjigu mjesečno. Ne stignemo jednostavno više, ne stignemo brže, tako da naš tempo nekako 1/4 knjige tjedno, taman cijela knjiga mjesečno. I svaki tjedan jedan podcast u kojem vam dademo u uvodu tu 1/4 knjige i opišemo vam likove i malo ih stavimo u 2026. Kako stvari funkcioniraju u današnjem društvu, bili ti likovi uopće preživjeli u našem dobu, bili mi preživjeli u njihovom. I malo ćemo razložiti likove i njihove motive. Znači, prva knjiga koju smo čitale, koju još uvijek čitamo, su Orkanski visovi ili Wuthering Heights, spisateljica Emily Bronte. Odmah in medias res radi se o tome da jedan mladić u predviktorijanskoj Engleskoj nađe se u snijegu, zapne u snijegu i na tim nekim brdima Yorkshira on mora se snaći. I naiđe na jedno imanje koje se zove Orkanski visovi i upada tu usred nečije kuće, jednog muškarca, Heathcliffa u 40-ima, taman, visok, zgodan, nije iz Dalmacije, ali je Sigurno da nije. Možda To nije, znam, možda i je. Vidit ćemo kakvog je temperamenta. Taman, zgodan, pa moga bi biti. Mogu biti iz Dalmacije. Da, možda nije Heathcliff, nego neko drugo ime. Smislit ćemo mu ime. I taj momak upada u tuđu kuću i mislim, nije to sad dobrodošlica kao što smo mi navikli u Hrvatskoj, kad nekoga ko ti zaluta u kuću primiš i dadeš mu kolače i izvoli ugrise, nego su svi bili nervozni unutra, i taj Heathcliff i sluge, sluškinja Nelly, sluga Joseph i Pasičak, svi su bisni, ljuti, posvađani i tako on zapravo saznaje šta se dogodilo prije nekoliko desetljeća tom vlasniku. Da, prijašnji vlasnik imaja je imao suprugu i 2 djeca. Idiličan je život izgleda. Ta 2 djeca su se zvali Catherine i Hindley. I on odlazi na jedno poslovno putovanje u Liverpool i djeca naravno kaže, tata, ajde kad se budeš vraća onda donesi nam neke poklone. Međutim, on zaboravi poklon. Znači, sebi sam stavila jedan note
kaže kao, dica su htjela poklone da im donese kruške i jabuke. I odmah sam to povezala sa 2026. Kad ideš na put ili do dućana vanka i dica ti dadu želje, to su ono lopte, igračke, vlakovi, a njima je želja bila da im donese iz Liverpoola kruške. Tako skromni. I on zaboravi iz tog putovanja donijeti njima poklone, ali dovodi sa sobom jedno siroče romskog porijekla i upravo je to taj Heathcliff kojeg si ti spomenula da je trenutni vlasnik imanja. Hindley ga ne prihvaća i on ga zlostavlja. Ako kroz cijelo djetinjstvo Heathcliff ima probleme, loše se osjeća, nije nikad tu siguran. Catherine s njim pokušava razviti nekakav prijateljski odnos. Postoje li muško-ženska prijateljstva? I to je pitanje. Muško-ženskih prijateljstva. Može bi to jedno s drugim. Znači, Hindley ga ne prihvaća, zlostavlja ga i on se ne može nikad osjećati u dobrodošlo, sigurno i voljeno. Naravno, za jedno dijete to otežava normalan razvoj i tu je nedostatak ljubavi, psihološke podrške i sve ostalo što u jednoj normalnoj obitelji treba biti. Sa Catherine je on super prijatelj i ona ima razumijevanje prema Heathcliffu, iako nije uvijek najbolja prema njemu. Kasnije kroz naratoricu Nelly saznajemo da njih dvoje odrastaju skupa i bježe vani po tim močvarama, visovima, vraćaju se blatnjavi, zajapureni kući, nekakva prava mladenačka romantika. Dok oni, naravno, više nisu apsolutna djeca, on kreće kako je on tu došao kao dječak od 6 godina. Međutim, kako godine prolaze, oni u trenutku kada Nelly to priča, oni su tada imali 14-15 godina, znači pubertet. Da, pubertet. Pubertet danas nije lagan kamoli u to doba, pogotovo su imali velika očekivanja, svi od njih. Imali su velika očekivanja da se ožene, da već imaju dicu i da budu odgovorni. Neki od njih to i nisu bili, vjerojatno nisu bili ni spremni donositi životne odluke. Meni se čini da je Catherine ta koja nije bila baš spremna donositi tako teške odluke, zato šta se dogodi. Znači, u taj njihov kraj, taj buroviti ledeni kraj, doseli neka bogata obitelj u kojoj imaju 2 djece, Izabel i Edgara, koji su slično njihove dobi, znači isto u pubertetu i tako. Ali oni su jako, jako mirni i sušta suprotnost toj obitelji na Balkanskim visovima. Znači svi su chill, čitaju knjige, lagano pišu, crtaju, ništa ne trče okolo, mirni su, dobri su, poslušni. I Catherine to jako iznenadi kako moguće je živjeti na drugi način i ona počne se malo više družiti s njima. I u jednom trenutku, kako ona njih promatrala, tako slomi nogu i morala je ostati kod njih nekih mjesec, 2 dana. Jel tako? Ona se vratila kući ko druga osoba. Znači, otišla je tamo ko onako, možda je pogrešno reći, raspuštenica. Možda i nije. Divljeg, slobodnog duha, a vratila se kao ukročena gospođica. Evo. Da, što mi je isto čudno da te neko može tvoj karakter promijeniti nakon mjesec, 2 dana, znaš. Tako da vjerojatno je to sve bila, saznaćemo zapravo u drugom dijelu. Je li to bila gluma ili je to bilo stvarno ukročivanje njene osobnosti i divljeg duha. Jer taman tada kad se vratila, ona je pokazala kao da je ona dama, nije se htjela puno družiti sa Heathcliffom, ali i dalje imala prema njemu simpatije i dalje je ona njega branila od brata. Međutim, u jednom trenutku, pošto su oni već te zrele dobi od 14-15 godina, naravno, Edgar nju zaprosi i ona pristaje. I sad kad je ona pristala na brak, o tome je sve načuja Heathcliff, naravno zrelo, pobigne, sjede na konja i biži. Tan, tan, tan. Disclaimer. Neke stvari se nisu promijenile ni danas. Muškarci bježe na konjima. Danas isto ljudi se nose s time, sa nekim težim trenucima.
Tako da, biže od obaveza. Moga se on suočiti s njom, ja mislim, ali očito to Naravno nije da je izabrao. mogao. Mislim, a kad Da. je stalo do nekoga ili do određene situacije, uvijek se možeš postaviti i reći, ok, idemo razgovarati. Naravno, to Da. u njihovoj kući nikad nije bila opcija razgovor. Netom prije što je nju Edgar zaprosio, on je vidio kako je ona udarala sluškinju Nelly. Molim? Da. I svejedno je odlučio zaprositi je. Mislim, halo? I onda kao on je bio, kad je shvatio šta se dogodilo, on je bio uznemiren, okrenio se, istrča vani, ali je onda rekao sam sebi, ali čekaj šta ja radim? I vratio se nazad. Da, kao sluškinja je totalno niža rasa i nema veze. Kao, Zamisli moja ti Catherine je savršena. koji je to karakter, Beskić-Menjaković. Da. Otići tako, nakon što si vidio da je neko nekoga udario i onda se vratiš kao ono, ja sam skroz cool, nije se ništa dogodilo. A reci mi da te pitam, zato što sam ja kroz prvu četvrtinu knjige, ja sam ti već imala za koga navija, ko mi nije baš simpatičan. Ko ti je bija neko koga si znači mrzila si ga. Znači kad bi pročitala njegovo ime na papiru, bila bi kao daj više, umri od tuberkuloze. Ko bi to bija? Mislim da bi to meni bila Catherine. Ona mi tako ide na živce. Znači, ono meni tako ide na živce. Zašto? Zato što ne možeš se tako ponašati. Pa da si kraljica Engleske ne bi se tako ponašala. Ok, u pubertetu je, razumimo, sve u redu. Sviđa ti se jedan, sviđa ti se drugi, ovoga voliš, odnosno imaš jače nagone prema njemu jer ne možemo tu pričati o ljubavi. S ovim imamo ti je baš fino i šta ćeš ti sad, znaš, kao pa evo iću s ovim, ali ja zapravo idem s njim da bi kasnije mogla biti s onim drugim. Bić. Para. Da, mislim, Catherine je ovisna o drami. Ali sad, jesmo li svi? Ona je apsolutno ovisna o drami. Jesmo li svi, ne možemo reći da smo svi ovisni o drami. Mislim da u svim ljudima čuči mali tračak Svim ljudima čuči mala Catherine. želje za drama. Ali ovisi od osobe, nisu svi tako dramatični, ne eskaliraju na sve, postoje normalni, staloženi ljudi koji mogu razgovarati o tome kako se osjećaju, koji poštuju druge, koji ne tuku druge ljude. Ona mi je definitivno baš onako no go. Hodajući red flag. Baš je. Evo, možda čak više od Heathcliffa. Ja nju razumijem, s jedne strane je to ipak curica koja se zaljubila. I sad, znaš, u toj dobi vodite tako, taj osjećaj, ne moraju sve akcije biti opravdane, ali ja nju ne mrzim. Ali za Heathcliffa sam tajno navijala cijelo vrijeme, jer on je baš underdog, on dođe kao neželjeno dite tu, svi ga zlostavljaju, ne brine se niko za njega, ne školuju ga. I nadala sam se da će naći tu sriću svoju koju cijeli život čeka, znaš. Ali čini se da nije, s obzirom da već početak knjige kreće burno s njime koji živi u neredu. Tako da mislim da je kasno za njega. Ja uvijek navijam za onu slabiju momčad. Ja isto. Tako je i za njega. Edgar mi je više onako beskićmen nego što mi je loš lik, jer on nije još uvijek ništa loše napravio, samo ne bi mogla biti s njim kad je takav. Nit smrdi, nit miriš. Ali ona mi je tako proračunata da baš onako u jednu ruku mogu kad sagledam te aspekte njenog života i vremena u kojem je živjela, mogu donekle razumjeti, ali njeni postupci su toliko pogrešni jedan za drugim da definitivno mi je ona najgori lik. Znači, prema svemu tome šta si ti sad za nju rekla, šta dosta ljudi vjerujem da ne misli, mislim da se može reći da je tvoj unpopular opinion o ovom dijelu knjige da je ona toksična red flag centrala. Je, i da vodi neku social media grupu ili stranicu, onda bi se zvala red flag centrala. Baš mi je ne. Catherine, definitivno ne.
Šta je tvoj unpopular opinion? Pa čula sam da čak i za film da svi najavljuju da je to najveća ljubavna priča ispričana u svih vremena, ali meni to nije baš tako blizu ljubavnoj priči. Meni je to više neka tragedija i drama. Nije to vođeno, niko tu nije vođen ljubavlju niti srcem. Jer da je, to bi bilo bi više sretnih ljudi u knjizi. Je meni ovo više zvuči kao roman o toksičnim odnosima u obitelji, u vezi, znači koga god sretneš. E, tako A da, možda je bilo nešto u toj vodi. Tih močvara. To je jedan easter egg, tako da pročitajte malo šta je bilo zapravo u vodi tih krajeva tamo gdje je živjela Emily Bronte. Spomenula si mi toksične odnose i to, da mi povučemo paralelu sa 2026. I zamisli sada cura Katarina i momak Heathcliff, koji mi je teško privest, žive u Hrvatsku u današnje doba. Ili ne, Hrvoje, ok. Hrvoje i Katarina žive u Europi u današnje doba. Kako se snalaze u dating svijetu Heathcliff i Katarina? ja ih vidim na Tinderu, tamo pokušavaju naći neku svoju sreću. Ona dolazi tu da bi samo, znaš, onako short term otišla s jednim, a ne s drugim, s trećim, pa vidi koji on više odgovara. Da, manipulira. Pa s ovim će vamo ići ako idu na Plitvice za vikend, s ovim će ići ako budu išli na Brač za 15 dana. A zapravo on joj nije loša, da? A ne znam. Moraš toliko od toga povesti računa o puno stvari. Da, u koga sam blokala, kome sam rekla da ću se udat za njega, rekla sam slomila nogu, da sam ugalila gleža, nekoju osobnost sam kome pokazala. Da te treba popraviti. A onda Hrvoje, on mi je onako, znaš, one likove, tražim samo jednu, ako nisi ti, ne javljaj mi se, ako si ti drama. Nikad nije dobro. Nikad nije dobro, baš. A Edgar, on bi bio jedan od onih koji dejta Kate. Da, ali meni se čini da je Edgar baš popularan na društvenim mrežama jer je tip totalno po špagi, uredanje, pristojanje. Old money. Da. Ralph Lauren, Porsche, a usto je išao i na Cambridge. Da. Ski jazi. Da, u Aspenu. Da, ili na Kupresu, negdje možda bliže. Tako da Edgar dobro prolazi na društvenim mrežama u današnje doba. Heathcliff jedini jadan, ja mislim da njemu nije dobro danas. Pa ja mislim da ti je on jedan od onih što na kraju ostanu sami i propiju se jer s nijedno nije valjalo, jer nijedna nije bila ona, a ona je sa Ni ona nije bila ona. A ni ona nije bila dovoljno. Ali ona tvrdi da je ona on. Da. Znači ona kaže ja sam Heathcliff. Zaboravila si me na trend da je ona on. Ne sam mislila koju si ti knjigu čitala. Bog verzija orkanskih visova. Ja sam Heathcliff. Zamisli zapravo danas da kaže Catherine da kaže svojoj obitelji ja sam Heathcliff. Jer to je citat iz knjige. Ja sam Heathcliff. Da, obitelj to shvati kao ti želiš minjati spol. Ok. Ova knjiga uzima totalno drugačiji spin. Ovo je sada drama. I sad Heathcliff ima pravo. Ni ona nije dovoljno ona. Jer je ona Heathcliff. Top. Ajmo. Vrijeme je za rapid fire pitanja. Edgar ili Heathcliff? Heathcliff. Potpisujem, slažem se. Heathcliff 100%. Ja navijam za njega. Ništa od Kupresa. Ništa od Kupresa, navijam za Heathcliffa. Navijam za njega da ne završi sa Catherine, ko što znamo da nije. Navijam za njega da se oženi opet i da mu bude dobro. Vidit ćemo. Dalje, ko ti je najtoksičnija osoba? Catherine.
Ja se slažem 100%. Catherine je cila smotana, neodlučna, slažem se. Šanse preživljavanja danas Edgar. za Heathcliffa, Edgar, Samo on. 100%. A, Ja bih rekla Catherine, mislim da bi ona bila master manipulator, da bi trajala, bila bi neki eskort ili nešto sigurno. Dubai. Dubaj. I reci mi jedna riječ za kraj ovog dijela knjige. Priručnik. Kako biti užasna osoba. 100%. 100%. Ja sam čak razmišljala ovaj naziv orkanski visovi, nije to baš, to ne opisuje ništa. Mislim, znaš, orkanska bura, ok, 120 na sat, tu sigurno nešto se događa, ali nije to to. To može biti HGSS opis, nije to, ne znam. To bi trebalo biti više ponos i nesposobnost. Tako bi se trebala knjiga zvati. Je, stvarno imaš pravo. I preponosni, i mislim, sve sa svojim ponosom su zaprkali. Ne valja biti preponosan. Ponos i ego. Možda bi se Mhm. tako mogla zvati. 100%. Ponos i ego, da. Ponos, ego, nesposobnost. Da. Mislim da nismo baš, ova četvrtina knjige nas nije, njihovi karakteri nas nisu baš oduševili. Možda nas oduševe u idućoj četvrtini. Pa evo, zanima me kako će proći druga četvrtina knjige i kako ćemo to uspjeti iskomentirati, jer sad smo već prošli kakav je ko, zanima me hoće li biti nekih novih likova, kakve će biti situacije, kako će se oni ko likovi sami razvijati, to mi je uvijek zanimljivo. Hoće li iti malo odrasta, hoće li iti malo sazriti u odnosu na ovo što smo vidjeli do sada? Bojim se, ali vidit ćemo. Ti hoće li ljubav preživjeti? Ako je to ljubav, ako su zaljubljeni, hoće li to... A čija ljubav? Heathcliff i Catherine. Zanimljivo. Drama. Drama, vidit ćemo zapravo, vidit ćemo idući put. Slušajte nas na Spotify-u, na YouTube-u, zapratite nas na Instagramu, na TikToku, pod čitanje i predrasude. Eto, Anastazija, ništa, ja ću se baciti na čitanje druge četvrtine knjige. Ja se nadam da ćeš iti i da te tvoji momci neće spriječiti u naumu da na vrijeme pročitaš, jer ja imam jednaku situaciju. Tako da vidimo se idući tjedan s nastavkom i tu saznajemo šta će se dalje dogoditi. Trenutno ne znamo šta nam je sa Heathcliffom, on je samo otiša, bijesan, tužan, zočaran, sve mu je. Vidjet ćemo kakav će biti brak između Catherine i Edgara, hoće li uopće doći do njega, možda Heathcliff to nekako spriječi i šta će biti sa Nelly, jer ona je takva ipak priču. Hvala ti puno i čujemo se. Čujemo se. Ćao, čao.